turabashimira abakomeje gukurikira Veda Morning TV. Uyu munsi rero tubifurije umunsi mwiza wa Saint Valentin, umunsi w'abakundana, umunsi w'ababana kubw'urukundo. Mbifurije kurangwa n'urukundo, urukundo rugaragiwe n'urukundo rw'Imana, rugaragiwe n'ijambo ry'Umwami Imana. Urukundo rwanyu rube urukundo rubyara imbuto nziza. Mbifurije urukundo rutaryarya hagati yanyu. Mbifurije urukundo rutarimo umwiryane, urukundo rwiza kandi urukundo Imana idushakaho. Imana ibakomeze kandi Imana itamiriza imitima yanyu urukundo rw'ibihe byose, urukundo rwera imbuto, urukundo rwiza kandi urukundo Imana irutereke mu mitima yanyu. Kandi channel yacu ya YouTube Veda Morning TV tubifurije kuryoherwa n'umunsi wa Saint Valentin. So buri wese aho ari hose n'umukunzi wiwe, umukunzi yihitiyemo, nibarangwe no kugaragarizanya urukundo, kubahana, wubahisha mugenzi wawe. Kandi mu rukundo icy'ingenzi ni ubwumvikane, ni ubwumvane, ndetse urukundo rwanyu rurangwe no kubabarira. Urukundo rwanyu rurangwe no gushishoza. Urukundo rwanyu rurangwe no gukora ibyiza no mu byo Imana idufasha, no mu byo Imana idusaba. Kandi Imana izababe hafi ibihe byose kugeza ku iherezo ryanyu. Murakoze cyane kandi turabashimiye.